Gimana loko mer ni John eni magilu yela ni Kenyalo ge kare lweny Gi udon ge kare lweny Gudoko cho wakimone kare lweny Chiman kumbiti gina ilu wach kum mateka dadani Lu wach kum tinywale lu wach kum werigi Mana nene wajo ni Megu wajo ni Kingolo lati idugula kitende kake donye ye Mer lu wach kum Yetika nywale lu wach kum Kagitika kupe Magi kugin enu ni tuan tij mapelare Kumbita winyo yin la ren wajo ni Chojo beru tie ki letiano langi ke kena yo chero Achuru beru pe Enu ni lubu moko tamya Tami ke moko mabe Chie temu jimi mabejo Pikuni wake pikwo pa jomatika ngiri Ento kai moko tami marai Itemu gina rai kiti moko kitamini Kai wai chero di guri chero do Dukuli tene enu ni ubeberu tuan tij palareng Pen gu moko tam gi okita eno Amiro mi penyene Penya Machalo wachi ni mono wora chule mo chuina deda Dara mo doy ata wona gi kome Kaki luon la ten ma ire nywalo ne faj nyago Iri wini ni ningkwang Eno ni kiti winyo ana loko kere ni Ni lu wach kum ti nywalo lu wach kum werigi pegi paro Piramugi Naro we La cho bene Roma Dako bene Roma Meno jo maki nywalo gi kar me lweny ma peki fonyo gi mati dano ti ngwej Cham ki ti poka Ki mil ko eri peke choma chingi pego temo la ti poromo Ti ana nyogi mo pego tong Gudon ke chama poka ke kene kem Gama yednu Jakare Moko tampa joni ni guduk pajo Nungara chele mok tamme Chiu bedugu Naro we Kani lok ni mawati loko neni Batwal Kebe balo kare Wanga dong gutu moko Joma dok kiti nywalo ge dong make dok gang yeo beberu ko la chuli ke koma gi ko mega Atie ki dog lok adek mapapat Mi achen Pola kare waberu ki Organization magiberu ka konyo dano Mi utam Tar vuli kien mi fonye Ma Hashtag Dong tierong Organization matika mete kom organization ngo mukene La dir palaring Pero ma organization gitie kere Enani Organization mukene Tiyu ke lutiano mano gitie ken peng mano ki pegi tich mi lobbying Gitiyu mere ni Wek gi lobbying Enano iya gitke Kony mo mano ngo Kimiyo ke lutiano peke La bole tieni Organization romo wachini watika choe lutiano me fonyo gi No gitika fonyo lutiano Due adek Gana lutiano mukene kwano pe mwa ario No giti fonyo ne due adek keken Eni romo ne vulu lutiano vula En Wara gane no vulu ne peke Maka uchiaro ka nongo tij Peno tij mwane manongo Meta pe ene Kado no tij eni Cher ke wara gane eni La diep mwane mi dok tij Wain wara gane ni Vulu ne peke En ki chule latien Payment mo miro ki chule ki latien weng Inono ke ngweko yeo ke ngwen Eni kiri ngat mano tie ki chwiny mitiyo tij mwane Oke dok tij pi eni piano ngo Tie underpaid Noni ke cher timo muke eni ni Dango Daga biberu dango Kebe chule dango Iwel mabe Mano timo ni Chi Loka me achel tie ni Waraga Joma fonyo dano ni Ke wek volu pa waraga ni Ushurting ki ngoma gamenta mero Kaya bi fonyo latien no Mwaka chel ki wiye Pe fonyo latien duwa bi chel Che wek latien no mere ngo Ni yak kumeno Kebe rak gina chel latien ni Kaya fonyo don latien mo ni yo Ibi exposing latien ni market ni ding Because konyo ni Kineno ni Kwa pa ngato mo ni miro lake Iromo fonyo latien mo ni Eno kapere mi ni nong tij mo ni Mani wek do chia do ti mi Ifonyo mera fonyo mechi wek o mere ni yak Ubu no tij dong ni ning So Miro ki Fonyo ma ki fonyo ni Literacy skill Obetie Ki fonyo luteno Yo ma ki romo ngo Yo ma ki romo nywa lokere Ngo mano ngo Gen gino ma teno Iko ma megini Kiberange Geno kene matie ene ni Gamente kata ki yo ma pol pe vulu
program ma gamenta kar ker ni atika neno we ni program ni pole long tika konyo joma no konyo no dong chondo gamenta skimming joma no ngo chalo parish development model wa kat example ni kombere no ni parish development model kitika joy ngo kayen mai pegano ke doctor mai tika timone wiati ni no ngo furi bi donya te dul moni eno neno gigi come ino ke choyo dul mano ke gore gitika timo produce dul mano ke gore gitika gwa ko gweni dul mano ke gore gitika timo gena koman ngat marong pere kere ni do ono bu fonyo gi dong ni neno we so mi argumento ya bwangi tie dul mano matika da ma food ge mo ke pere ni ke be roy gi system ni we ge yab do ko en tiene mo ni magamento ngo o minyo ke dano ni o kon dano parish ke parish donc tie de en parish ni ke be tiyo ke procedures ngo me cho dano we dano weng matie ngo within parish ni because kombergamento do kwanya donc division ke do up to the level of parish so no ke neno ni jomo ni mo gore manok ke obu o bo dano weng ka food pay ka o no pay ka mi ko ngo bo dano so an lo ka mere matie kere eno kinen ni warga ma ke fonyo ke dano ni value ne obetie en dano ma recruiting dano iti money ijo pagamento money ni iti recruiting category ango we dano weng o benefiting ne gena ene tamani afoy machil amera wacheni gin madong diet loy weng mo we ko tine na ti street ene chan tien ke la tien chamo mabe la tien buru kama be jimma mera weng tie pino la tien mo ka war di street ka cer ka ko en petime bat perti ni donc kay o gang kam la tien ti bede ni pol gang gang pol tien weng ka pa no chamo gi chel ti no mo la tien ni buru ben kay pete lo kan la nyori patwer gwa la tien ba er la nyori ko ben ti vulnerable me ke gwa ena gwa ka pen la nyori ben no pe gi no mo ka jalo e gulisit ka en ji ne pa yot mo kana won la tien ki mien na tika pango wa ot now chulo ate ken be yer no tia yela no gena chama be tia yela lo tien be duwa ta ti eni tama ni chake ni so chana yeti matek ma lego mer ni ruba ya mer tim gino mo manyen ki ko padano kula dana ye ki mario we go bena we cham tieni atama chuli pe ko keta chon pengono dan te ko keta chon ono kono chane pe dak ti raj kitene we ko kwet mo nyor matika nyorani a chule ye don ka ma don kulu chan loy me ki chok ko Uganda atamani en gen mo be la wi tutwal malo tela mer ti mata ke mete ki mi fon ki dan po ko je makora pen je makora ni pa bo konya dano na me ngar mo log me reparation le eno ni mer no ayada no mir ki team kamadano te dak gang ki koñ dano ki mi fon pedo bet loka NGOs ya pen NGOs biun karman ki chero but en lo te der lo te me ki yer ki gamente madit miri madit eno ti giano me nana ne ki konya dano ci gine ne po time we o chan ti matek we o kirman lo te no duan ta di street eni po ber gin ma yot me joko lo te no ne astag ma do tu tuana yela da kombe gite konya lo te ni ga ngwana big money pa bo ter kan ma duong no astag kiti no lo te ma kara li ba pa di street gulu kai pero okay ka chero kuja o lo twal kar ngo abi no geno mo so anero ni gen be gi mer ti chero ni bat gen ma diet loy bot ke mer be ka mi fo nya ye ke mi fo ki lo te no ni ki ting lo te ngi dok bo lo nyori gi ata ke chao te latin ni lo ke odia ti mi je won men no ti dong wa no lu gi lo te no go ma ko nye pe ago no po be leva choli ha ago no be mere abbreviation mo padul mo matia ilo America te lo ke ni America Geographical Union ago da no cha wani ago pe leva choli ti dul mo mere ilo America kuja pa be dak gen be pe ko cha level ter ma mai ko en pe gen ago mai ko ki very street ki very street but dul ma no gen ben na ko nya dano
che lega na ma dit tieni wan no nyodo o me onena wa mi fon po jallu tieno wa kere ben chan ti ma tek baro ber twer ma migi pien na kro ko kum gamente ma chalo ngo gamente po bo mino kwanyo chamo bu mini gamente mo po bo kwanyo chiling mo mi ot bor me konyo la tini bat gena pier tek ayene ina mi ti ma tek min na la tien ma ina nywalo o mere mi ne fon cara cha dano pe kwano no bela tini po kwano er no lonye te ching dano pen lonye me le no tie ker la tini po kwano la tini ono ne don la tien makwiri ino nyomo dago no tiki dago gang ya gikene no dak twer ponyo lo tieno ma mege bedo tie comme ni gwa dans le dago ke le gira yela kwan pen la tien kier kwano pongi gitij matak la tini ene nong pabu ye cher kafu ngano kwang ma tik degree ya da ini di ma kono ber ma para bit ma po ma pu bol kweri fu kweri wer da da ka fu gin mo ma tek ma palare gin ma be ma no ran ti be me cher the street line up ku wore wer nong ji ma ngo no na yot it en ene gin ma tikele bene pero nana la warna wachini gamanda pa mien mir ko dugi kano la dillo ma mego ne po kwan no kon jime po lepti tum shortcut pian ngat na po kwan pa tang ma tut kon na gi monti ma raj gol me ora ni pa mer la ten mo di street gulu ka ene ka wa no di street gulu chakatien ki nere ina ten ma tap kel me firing squad ba ka wona gon ki chili jo ma ken wen kat ngwai pa be no la ten mo ka go wi ngoro mo di street gulu kan ti pian non kwam tie ki dong ben lo ke human right declaration ki declaring fair pa dano ano ngara mon tiki twer ba dano interpreting lo kum twer ki long in ma cha in dano ni tiki twer ma me cham twer me no yot kom kon me yot ku jimo ken er pene twer ni in beati jimo right di gudi nyebe kan ne ko dano eni pe lo kada atame ni ana fo la dit pala ring ma cha radio passes ki hashtag Uganda hashtag atame no mete ki mi ofon ki le tieno lo tieno ene ya da kana un mi ki fon me dok lo kom fon ti chingine onongi ka mo ke berie ka o fon gi lo ke du gang ka en fu dak be po la ko ge piano put pe no tich er ko ter no ka mo o lo twal ki ra chwech mo o lo be ko nyege an ta ma fo e ma tek ki tam ene o mete kere woto di pin ka pin yo wen te LC ka chira chel di gul city ka nyo wen wa fon yo ram lo tieno ke dong tel lo ma dit lo e ti wilwan lo tela jo mati tela uti matek o mi nge kin gang ki dano ngar chel mi uti matek me gwa la tiene po kar di gudi ki lo tela mo kan mati Rome district me na ki kelo ngo gim mi waji ni bailo ki ket chier mo betie o toal ma konyo ke in la tien mo gi mo di street ki tin chole bala nyori ni kala nyori deg gwa ke un wenye iye ko chier fu lu gore atama na foy nakare au foy ma te ada lok ma migi